Treće poglavlje Karma yoga. Arjuna reče: O Janardana, o Kešava, ako misliš da je inteligencija bolja od plodonosnog delovanja, zašto onda želiš da se borimo u ovom užasnom ratu? Moja inteligencija je zbunjena tvojim dvosmislenim uputstvima. Zato mi, molim te, jasno reci šta je najbolje za mene. Svevišnja božanska ličnost reče: O bezgrešni Arjuna, već sam objasnio da postoje dve vrste ljudi koji pokušavaju da spoznaju jastvo. Neki pokušavaju da ga shvate empirijskom, filozofskom spekulacijom, a neki predanim služenjem. Čovjek se ne može osloboditi posljedica samim uzdržavanjem od delovanja, niti samim odricanjem može dostići savršenstvo. Svako je primoran da bespomoćno deluje u skladu sa osobinama koje dobije od guna materijalne prirode. Stoga niko ne može biti neaktivan, čak ni za trenutak. Onaj ko uzdržava aktivna čula, ali umu misli na predmete čula, zavarava samog sebe. Takva osoba se naziva varalicom. S druge strane, iskrena osoba koja pokušava da umom vlada aktivnim čulima i koja bez vezanosti počne da primenjuje karma jogu u svesnosti Krišne, daleko je bolja. Obavljaj svoju propisanu dužnost jer je takva aktivnost bolja od neaktivnosti. Bez rada osoba ne može održati čak ni svoje fizičko telo. Aktivnosti se moraju obavljati kao žrtva za Višnu, inače uzrokuju ropstvo u ovom materijalnom svijetu. Stoga, o Kuntin sine, obavljaj svoju propisanu dužnost za njegovo zadovoljstvo. Tako ćeš uvek biti oslobođen ropstva. Na početku kreacije gospodar svih stvorenja poslao je generacije ljudi i polubogova zajedno sa žrtvovanjima za Višnu i blagoslovio ih je rekavši: Budite srećni s ovom jagijom, žrtvovanjem, jer će vam vršenje jagije podariti sve što je poželjno za srećan život i dostizanje oslobođenja. Zadovoljni vašim žrtvovanjima, polubogovi će vas zadovoljiti i tako će, zahvaljujući saradnji između ljudi i polubogova, svi živeti u blagostanju. Zadovoljni vršenjem jagije, žrtvovanja, polubogovi zaduženi za obezbeđivanje različitih životnih potrepština daće vam sve što vam je potrebno. Ali onaj ko zauzvrat ne ponudi takve darove polubogovima, već sam uživa u njima, nesumnjivo je lopov. Gospodove bakte su oslobođene svih vrsta greha, jer jedu hranu koja je prvo ponuđena u žrtvovanju. Ostali koji pripremaju hranu za svoje čulno uživanje, jedu samo greh. Sva živa tijela opstaju zahvaljujući žitaricama, koje rastu zahvaljujući kiši. Kiša pada zahvaljujući vršenju jagije, žrtvovanja, a jagija nastaje od propisanih dužnosti. Regulisane aktivnosti su propisane u Vedama, koje neposredno manifestuje svevišnja božanska ličnost. Stoga je sve prožimajuća transcendencija večno prisutna u žrtvovanjima. Dragi moj Arjuna, onaj ko u ljudskom životu ne sledi ciklus žrtvovanja, tako propisano Vedama, sigurno vodi život pun greha. Živeći samo radi zadovoljavanja čula, takva osoba živi uzalud. Ali onaj ko nalazi zadovoljstvo u jastvu, koji je svoj ljudski život posvetio samospoznaji i koji je potpuno zadovoljan samo u jastvu, nema dužnosti. Samospoznati čovjek ne obavlja svoje propisane dužnosti da bi ostvario neku svrhu, niti ima ikakvog razloga da ih ne obavlja. Nema potrebu da zavisi od bilo kog drugog živog bića.
Stoga treba da deluješ iz dužnosti, bez vezanosti za plodove delatnosti, jer se delovanjem bez vezanosti dostiže svevišnje. Kraljevi poput Đanakije su dostigli savršenstvo samo izvršavanjem propisanih dužnosti. Stoga, da bi poučio ljude, obavi svoju dužnost. Šta god da veliki čovjek uradi, obični ljudi slede. Kakav god da uzor postavi svojim primarnim delovanjem, čitav svijet ga sledi. O pritim sine, u sva 3 planetarna sistema ne postoji ni jedna aktivnost koja je propisana za mene. Ništa mi ne nedostaje, niti mi išta treba, a ipak obavljam propisane dužnosti. Jer ako bih ikada propustio da pažljivo izvršim propisane dužnosti, o Parta, svi ljudi bi sigurno sledili moj put. Kada ne bih izvršavao propisane dužnosti, svi ovi svetovi bi propali. Bio bih uzrok stvaranja nepoželjnog stanovništva i tako bih uništio mir svih živih bića. Kao što neuki ljudi vrše svoje dužnosti vezane za rezultate, učeni ljudi mogu delovati na sličan način, ali bez vezanosti, da bi vodili ljude pravim putem. Da ne bi uznemirila umove neukih ljudi vezanih za plodonosne rezultate propisanih dužnosti, učena osoba ih ne bi trebala podsticati da prestanu sa radom. Umjesto toga, radeći u duhu devocije, treba da ih angaže u svim vrstama aktivnosti, da bi postepeno razvili svesnost Krišne. Zbunjena utjecajem lažnog ja, duhovna duša misli da obavlja aktivnosti, koje u stvari obavljaju 3 gune materijalne prirode. O Arđuna snažnih ruku, onaj ko posjeduje znanje o apsolutnoj istini nije obuzet čulima i zadovoljavanjem čula, znajući dobro razliku između delovanja sa devocijom i delovanja radi sticanja plodonosnih rezultata. Zbunjeni gunama materijalne prirode, neuki ljudi se potpuno zaokupljaju materijalnim aktivnostima i postaju vezani. Ali iako zbog nedostatka znanja vrše niže dužnosti, mudri ne bi trebalo da ih uznemiravaju. Zbog toga, o Arđuna, posvećujući sve svoje aktivnosti meni, sa potpunim znanjem o meni, bez želje za dobitkom, bez svojatanja prava vlasništva, oslobođen letargije, bori se. Oni koji izvršavaju svoje dužnosti u skladu sa mojim naredbama i verno slede ovo učenje bez zavisti, oslobađaju se ropstva uzrokovanog koristoljubivim delatnostima. Ali oni koji iz zavisti zanemaraju ova učenja i ne slede ih redovno, bivaju lišeni sveg znanja, prevareni i osujećeni u svom nastojanju da dostignu savršenstvo. Čak i učeni čovjek deluje u skladu sa sopstvenom prirodom, jer svako sledi prirodu koju je dobio 3 gune. Šta se može postići sputavanjem? Postoje principi za regulisanje vezanosti i odbojnosti koji se odnose na čula i predmete čula. Osoba ne bi trebala doći pod kontrolu takve vezanosti i odbojnosti, jer su one prepreke na putu samospoznaje. Daleko je bolje nesavršeno obavljati svoje propisane dužnosti, nego savršeno obavljati tuđe dužnosti. Uništenje prilikom obavljanja sopstvene dužnosti je bolje od vršenja tuđih dužnosti, jer je opasno slediti tuđi put. Arđuna reče, o potomče Vrišnija, šta nagoni čoveka da čini grešna dela, čak i protiv svoje volje, kao da je na to prisiljen.
Svevišnja božanska ličnost reče: to je samo požuda Arđuna, koja nastaje zbog dodira sa materijalnom gunom strasti i kasnije se preobražava u gnev. Ona je sve proždiroći grešni neprijatelj ovog sveta. Kao što je vatra prekrivena dimom, kao što je ogledalo prekriveno prašinom, a zametak matericom, tako je živo biće u različitoj meri prekriveno požudom. Čisto svesnost mudrog živog bića tako prekriva njegov večni neprijatelj u obliku požude, koja se nikada ne može zadovoljiti i koja plamti kao vatra. Čula, um i inteligencija su sedišta ove požude. Kroz njih požuda prekriva pravo znanje živog bića i zbunjuje ga. Stoga Arđuna, najbolje od Bharata, na samom početku obuzdaje taj veliki simbol greha, požudu, regulisanjem čula i ubije tog uništavaoca znanja i samospoznaje. Aktivna čula su više od materije, um je viši od čula, inteligencija je više od uma, a duša je više od inteligencije. Tako, znajući da je transcendentalna prema materijalnim čulima, umu i inteligenciji, u Arđuna snažnih ruku, osoba treba razboritom duhovnom inteligencijom, svesnošću Krišne, da obuzda um i tako duhovnom snagom savlada tog nezasitog neprijatelja poznatog kao požuda.